mwongeye kwirirwa mumeze mute mumeze neza abakunzi ba Skybox 250 twongeye kubashimira uruhare n'imbaraga mukomeje gushyira mu gushyigikira channel yacu. Skybox 250 ni channel yaje kugenda yabagezaho amakuru acukumbuye, amakuru ajyanye n'ibyerekeye indwara ndetse n'amakuru atubwira uko twiteza imbere kandi amakuru akiri mashya. Kuri uyu munsi tariki 19 nibwo hamenyekanye inkuru y'uko indege yarashe urugo rwa makanika. Iyo ndege ikaba ari mu bwoko bwa drone, indege z'intambara zirwanishwa n'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Rero igisirikare cya FARDC aricyo cya demokarasi ya Congo gifatanyije na Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi cyagabye igitero cya drone gihitana Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika uyobora umutwe wa Twirwaneho, kandi tukabibutsa ko uyu mutwe wa Twirwaneho ari umutwe ugizwe n'abanyamurenge. Ni mu gitero cya drone rero cyagabwe ahitwa mu Gakangara muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye Kinshasa bavuga ko abasirikare 6 barimo Colonel Makanika wanze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage badafite kirengera bakomeje kwicwa na Tshisekedi Etienne Chilombo bahasize ubuzima. Umwe mu bavuganye n'umuryango wa Colonel Makanika yabwiye Skybox 250 ko bamubwiye ko yapfuye. Mbere amakuru yavugaga ko Colonel Makanika yakomeretse cyane. Iki gitero cyagabwe mu rwego rwo guca intege Twirwaneho kuko hari amakuru avuga ko iri hafi kwihuza n'umutwe wa M23 kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Colonel Makanika rero aherutse gutangaza ko nta kibazo kibirimo gukorana na M23 cyangwa undi wose wifuza ko akarengane bakorerwa gahagarara, kuko bose bafite intego yo kurengera Republic Democratic of Congo. Abaturage bicwa bazira uko bavutse aha muri Congo. Yagize ati umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho yaba M23 cyangwa abandi nuko nabo bababazwa n'ivangura, itotezwa n'igica ry'ubwoko bumwe buzira uko bwaremwe. Umuntu wese wumva ko tugomba kwirwanaho aho gutega amajosi turi kumwe. Twirwaneho ni umutwe w'urubyiruko rw'abanyamurenge wishyize hamwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukomeje kugaragaza ko ubu bwoko bukwiye kwirwanaho aho gukomeza kwicwa urusorongo. Ibi kandi bikaba byaramubabaje cyane ubwo drone nanone yibasiraga ako gace ko Kanyabibwe n'ahani muri teritwari ya Fizi, aho drone yahitanye abantu bagera kuri 7 ndetse n'impinja zigera kuri 3. Ibi bikaba biri mu byashegeshe cyane Makanika. Umutwe rero wa Twirwaneho wakomeje kugenda uhuzwa na M23. RDC ivuga ko ari wo muzi w'ibibazo by'umutekano muke muri iki gihugu. Ibi ni bimwe mu byaranze ibihe bya nyuma bya nyakwigendera Colonel Makanika. Ibihe bitari byiza, ibihe abanyamurenge barimo kunyuramo ndetse abitwa amahanga barebera biyibagije ibintu byabanje kuba
mu Rwanda muri 1994 aho jenoside yategurwaga. Ntaho bitaniye n'ibi ngibi kuko abanyamulenge nabo ibyo bari gukorerwa bisa nka jenoside kuko bica umuntu barebeye ku bwoko. Nuko rero turabashimiye wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Imana ikomeze iguhereze umugisha kandi iguhe n'umutima wo gukora share, like, ndetse niba hari n'izindi nkuru ukeneye ko twakugezaho ugatera comment. Nuko murakoze, Imana idakiranirwa y'umugisha ikomeze ibahe ibyiza byose mwifuza.